Bayabrok, coronavirus ni starting, China wanu first ungmani, Jepro China ni Bairewo, Alka country sobu, abo ungna ni start ungka, Apuro, Italy by Spain nu, Joto ni say effect ke nuksak mani. But tabok ni situation hinke, amo haije, America wasi, a Italy, te Iran ni say panu kebang, effect ungmani nuksagai tong siwo. America si tabok, world ni joto ni say, affected country wo ungai tong siwo. Coronavirus infection wo 4 lakh plus confirmed cases 12,000 plus dead tei hinke 21,000 plus recovery amorok jotonu ang video snamproni joratei ni information si abo buskango increase phano ungai manu jung jodi total infection ni kokno shaka hinke 4 lakh plus cases tabok suk jora alka kuno country sono nuksagiako America wo abo hai ungmani reasons tamo America wo bahai ke joto ni se coronavirus bai kebang infected ungkha aborok joto no tinang norok no explain khlai shai khanari wanu abo ni bagai norok gdalei tongdi ani o video bai paithak jora USA wo ebake America wo coronavirus ni cases dakti bare mani graph norok bu nai manu iko naidi kaham ke omonu America ni coronavirus cases increase mani graph iko naidi America wo others country ni se belainu dakti bare mani jepro America wo first khoroksha borok thuyo coronavirus infection by aproni simi 1000 dead jora soguinani almost 1 month jora nangai thangka but 1000 dead ni simi 2000 dead jora soguinani le only 3 din si nangsiwo abono nuguinu norok bu wan sogui manu je America wo busuk dakti coronavirus ni cases bangai tongkha ebake thui tongkha tabok noroni kusen hinke amosi hinke tamni bagai USA ebake America wole joton se kubang affected ungkha aboni answer hinke simple no tourism and travel norok nai diko tourist destination ni list book country wo joton se kubang tourist faiko first hinke France second hinke Spain tei third hinke America tei sungbono ulta ke naika ke bu nuknai je mane bu country ni tourist rok alka country so thangai kebang berai ko aro jagao hinke USA second number ro klayu aboni bagainu belanu chances ngai thangu je America wo coronavirus ni cases kebang ngnani in fact hani bagainu je country so kebang tourist thangu aro jagao nu coronavirus ni cases kebang nukjago naidi ko norok kaham ke most affected countries ni list ro France Italy USA te Spain ro gonu joton se kebang effect mani nukjago a countries ro tourist faitani te thangthani ro go top one tongo te America o hinke France Italy te Spain ro ni sefan kebang Chinese ni student ro America o porewani thango haini bagainu Chinese ni borok rok bai America ni borok rok kebang interaction no tongo aboni bagainu America wo coronavirus joton se kebang effect mani nukjago te kaise hinke America wo coronavirus ni cases bang mani klogo let lockdown bo kaisa belainu mistake America wo first lockdown announce khlaijak mani hinke 19 March 2020 California state wo but apruni jorawo already nu 14,000 plus positive cases ungai faisrapsak entire USA wo tabok noronu compare khlai naisidi chini India wo jepro lockdown khlaijak wo apruni jorawo total positive cases busuk tong mane America rok lockdown bo belainu let ke khlaijak tabok phanosi 90% si lockdown te baki 10% normal life si enjoy khlai tongkho aboni bagainu USA ni opposite politician ni borok rok Donald Trump no hinei tongkha Donald Trump only economic no si cinta khlai tongo borok thima rok no ke cinta si khlaya rok hinei tea Donald Trump coronavirus no si Chinese virus hinei China rok no blame khlai tongo tabok hinke a coronavirus kubai de Chinese rok bai snamjak mani kaisa biological weapon na aborok joto dollar si o kogrok no norok joto no WhatsApp bo khana amo kaisa
WhatsApp ni fact viral news si. Omo kaisa amo hai conspiracy theory je omono tuyinu politician Donald Trump bo China rongno blame khlai Chinese virus hinei tongo. Badolok o conspiracy theory ni kuno proof kerei expert scientist rok sao omo kaisa fake news si. Aboni kuno actual proof si kerei hinei. Thik abo hainu India ni baksa borok rokbo a coronavirus no si notice virus hinei jengno blame khlai tongo. Tangi hike chini sehera Chinese rok bai kisa milimani bagai. But by bro abo kaisa boino blame khlainani bagai uneducated te hamia bororoni shamungsi. Tea coronavirus first China wonu startungo haifanu abo China rok snamania abo kaisa natural si. Te norokbu expert scientist roni kogno simisi believe khlaidi. Ab faltu politician roni kogno teye boino blame ta khlaidi. Hambai bai brokno ane o video no paithak jora nai tongmani bagai. Angka khlayu norok ane o video ni thro kisale knowledge man khana hinei. Te norok salprumno Kokborok scientific te educational amazing fact nane news kanke ane o channel no subscribe khlai redi. Video no like khedi. Te ane o video no joto ti prashan ero share khlai redi. Norok no belai kino hambai.